Kani ke video ngasna kenang nomor ba kibun ki bakalish phangka admit card jongka MTS an Havaldar multitasking staff kabre jong mata usnem hi kilo ada apply te ka admit card kalami notice ba kala penmi minta kasngi te pimla patla ban download ndre pilala ban check pada da ke e admit card kyong ma te ndre kan satho yang tu ba hadu kan do kasngi ba pila ban download ya ka admit card te lek kumno ban download admit card ngan pin e phi hang ne kenang ba pin nang ban page te lek admit card kumba pila yo i hang te admit card shwa ban lek yang turu lek shwa ka website ssc.nic.in kan mama pila ban klik na Google search hang tu ssc.nic.in nda pila lek pila poi hakane te select yang te batho admit card klik nang tu batho admit card te pin sami kumne ndalami kumne te kajongi kadai North Eastern region te klik yune North Eastern region ndala klik yune North Eastern region te kan yalam baisha kaling ka ba penmi notice sang tu te here shapo do ndala here shapo do pin salap hang ne hi kajing tho kane status an e admit card for multitasking kemut ba kanang dai tangga status keban shupin e phi ba katarik jongka exam kandai kata tarik badha kata jaka tenrei ban download ya kata admit card dai kin sai katarik yang tu ba pila ban download ha kata tarik te sa check mapi kane pa status an e admit card for multitasking non technical staff an Havaldar CBIC and CBN examination 2023 tinam ta kitu bokwa ba kenang pelat menta kasngi ar poitrik mene prajar fly te kalong tangga status te sa check gi bat nang tu ha tu ka e admit card kala tho ba hadu kata tarik lala ban download ya admit card te na poi nang ne sa klik here nadap klik here pila ban use any nakine ma pandap kawai ni kine pila ban pandap da kanek ban kong ne katu ka ar ne ka balai kan ba phimon te rada pandap ka ban kong pila pandap your registration ID then pandap your date of birth then sa klik to know the status of admit card kalami te nomor nga kan register te nganom la ban pandap register number te ngatrai pila nang hi ban pandap your date of birth bar registration ID ngatrai pila don hi registration ID lada phim don pila ban klik da kane or da kane lada phim don registration ID phim kan masuk na do roll number bar date of birth direct kan pen yalam yapi lada phim don turu kelas option kan isa kan lada phim kan masuk mo ka roll number jang ade kan long ba candidate's name but date of birth te ka sa penyo APU registration number dan roll number kan sa klik by direct sa klik nama klik to know registration ID nomor da phim kan masuk klik hang tu pin tip your registration ID select hang te bade sa klik biang hang ne sa pandap sa klik to know the status admit card mutang kini artile ki choice mo kawai de roll number lane kawai de registration ID pandap tang kawai ni kini mo man yo i ya kata status an admit card te kasami hang ne hapo do kin sa tho yo candidate registration ID roll number candidate name kerteng jong phi gender date of birth exam date kan no tarik kadeka exam jong phi te reporting time exam time kan no tarik ka padeka por ka city de hai ka admit card kan tak no tarik kan sami ki detail hang ne te ngatrai yang tu pila syai gitu ki bakali ki kwa ban tip ya ka status join admit card jong phi te pisala ban check hi nglapan i phi kumno ban page ya ka status of admit card nam ta ka MTS an Havaldar examination 2023 thank you next tip khule shubon